Svaka zavisnost može nestati jednostavnije nego što mislimo. Ključ je u razumevanju njenog pravog oblika. Pušenje, kao i svaka druga zavisnost, nije fizička potreba, već mentalni obrazac. Povezuje cigaretu ili opijate sa olakšanjem, ali to olakšanje ne dolazi od nje, već od privremene smirenosti koju sami sebi dozvoljavamo. Kada postanemo svesni da je zavisnost samo misaoni obrazac, možemo je prepoznati i otpustiti. Sadašnji trenutak je ključ. Kada osjetimo potrebu za cigaretom ili opijatom, umjesto da se borimo protiv nje, možemo je posmatrati sa svešću. Osjetimo dah, telo, okolinu i shvatimo da nismo robovi misli. Zavisnost je kao senka. Kada je osvetlite svešću, ona nestaje. Medicinski, zavisnost se zasniva na dopaminu, neurotransmiteru zadovoljstva. Nikotin stimuliše njegovo oslobađanje, stvarajući iluziju olakšanja. Perceptori, senzori u našem telu, automatski aktiviraju želju kroz okidače poput mirisa ili stresa. Ali neuroplastičnost mozga omogućava promjenu. Kroz svest i nove navike možemo preusmeriti obrazce. Sloboda od zavisnosti nije u borbi, već u svesti. Kada prestanemo da verujemo mislima koje nas vode ka zavisnosti, one gube moć. Sadašnji trenutak je jedino mesto delovanja gdje shvatamo da smo više od svojih navika. Zavisnost je privremena, dok je svest večna. Ključ oslobađanja, bilo da je reč o pušenju, alkoholu, drogama ili emocionalnoj zavisnosti, leži u razumevanju da zavisnost nije fizička potreba, već misaoni obrazac koji se aktivira okidačima. Kada prepoznamo tu iluziju, oslobađamo se i pronalazimo unutrašnju slobodu.